anniversary of renowned musician late Rana Kharkongor was observed on Saturday with a befitting tribute of songs performed by another eminent singer, Maxter Wadri, including Rana Kharkongor's children and grandchildren, besides the screening of his biopic and tribute speeches from the local entertainment industry and social organization, the Khasi Students' Union. The tribute event was organized by the family members that include his daughters, Maphidalin and Mana Coriander Kharhunai, in the presence of their mother, friends and well-wishers. The General Secretary of the Khasi Students' Union, Donald Thaba, recalled late Rana Kharkongor's contribution in strengthening the units in the villages, while also acknowledging the patriotic temperament of Kharkongor during his support for the movement of the KSU in safeguarding the Khasi community. Music is a universal language. But ibarana ila pendengkam jisha ini jingruai hakaba ila ruai shibut ki hakaba ide ke jingsham ke jingya ti ke jingi ila ruai lu shipang ya ke jingi ya ke mariang but ila thau ni jingruai hakaba ide but ke jinglong jingman ke jet ngriu ke jingyo thia ke jet ngriu but ke jingdam kit no ke jet ngriu apdeng ke jingkala kapor apdeng shibut ki buan dalam shop ke gari ke jet ngriu ke jingi but ladingi nakaliya reseng habang iwan ikan history jong KSU nilasham ba house dem kat kendai spa kendai pui ngatrai kat kendai spa kendai pau hakpor lagi isu kelas dan berjano iba Rana Kharkongor lembat iwegi parlok kijungi kilaile ban revive pengen KSU berlembak kijungi stom kijungi parlok kijungi yang KSU lapan KM yang house dem kat kendai spa kendai pui but yang kata ngatrai iba FE Roy thank you badala ni badi lagi kam juga kini siu senang kendes pak kendai kui ila ban ya thu khambnia but we sungku iru ba ibarana ila long dum dai pioneer hakan yang Khasi music hakaba la popularize la perpaunam kapeng di para Khasi yang jingruai Khasi hakaba ngi ba den ge juk ke pemerintah ngi bebun bagi parodok prasnan idon ba kasap A close confidant of Rana Kharkongor and prominent singer Hedingson Rintathyang shared his emotional personal encounter with him and his family besides the professional engagement in music. Murbannya le ispan itu ke kaset ke belengkong ke jingking siar kita kiri kentai ngam kemak kerteng su ki boong hana ani ke jingnya it kini telah kumki tipla sutu ila de ki it presedan de kimut barong kumno de kalau hadu kata saya kata ke jingnya it ke jama ban rana de kabla penlong hadu ba ngilele pun tikam nomor ba kini baru kan katrai di bawah khot subha upor kilong ke parlo ke biajan bat ki breu ki ba ngila ban syariah. As a filmmaker, Rafael Wadri narrated the struggle of filmmaking in the state, which later resulted in the formation of the Meghalaya Filmmakers Guild in 1985 and the subsequent production of a music video album of Rana Kharkongor's selected songs. Ila kumumno ni ngai lagi ngam $10 berbagi TV ko sulong deh por pangapoi sekal kata ti hakata kar kom ni jupoi ke jinia por khana barana ti deh usnam profesor ngam dala bhaban kenmo wa barana ni yo punya kendo depan ba dam sudah puan na Hong Kong habawan ki jaga video kamera di hatu kepor nasrai ngam ada ngalaban deh ni ngalaban lain nasrai kijong ba chef jong ba TV ba juding video hatu kepor padan di nasrai di warna ba wanda ni kong gaya kalau juga merang ni apa kejelal ini teks name proposal di utai ni judang ni dia keren ta sia kut tang apa apa ka TV kan dadan ni ke bangila ne tendai nadu bo wandra atau baranai ka tada kamera na po Hong Kong dia IT hanga bangan penyai bangan ring
Di ngar na pisang hi tambah dengan sumyo ijing kai babiang bangan le ne kam di ala supersang la jong jintip kat pala ngeli slok lam. Syadahi mensim kasih lada ngapi dan syajai syangakam kloy subhan jangan lupa Tuhan penting min trai này ya la pi bên kiên nào sha la la chai do lu ti rong to thiam Shine.